大家平安，Jawai tutsua kajam naman na makaitina na sulibat. Saka tutsua kajam naman aurita sopi na kainwa tsamas imazay toa Isaya asuratan. Imazay toa rima asuratan, imazay toa ita karam patu pitu karam. Isaya su 5章1到7节。Randau semenai akan masa timu tu ta senayan manako senaya pataraku ali katwa pupuduan ni maju aku ali na semam pupuduan itwa sul I gadu usuram ni maju sa su acilai sa tarami ta nangwangwa budu sa kasenseng liminjil bivavau ta kakadengan sa kali tua sa sepetan ta pudu sa kila lava-lava tua marum pudu manu menangal ta alat seet pudu pai mayatutsu aku aria ibu I Yerusalem katwa I Yuda cau-cau kisah susui yakin katwa aku pupuduan aki manu ini kaku linengwa kiwari sakit aku wazwa benanga letwa ale pudu au ini ka benanga letwa aku kini lalavan alem pudu pacunu uriku ayatutuin kipu sensengan aku pupuduan uriku sorapen aku sini reng-reng kiparingul saku sorapi ya sika lake-lake wa apaz ki tumai anganwa amuji-uji sa kani bangal sa pada jaki-jaki yang ki nekaangano patsugan ki mara semeranga ini anga ka uriku suricingan ini anga ka uriku asikan ki suvu anga noa laluju katwa la semer kiku pada zekati repus tua inika si ujalan nanga aya aichua Israel cau-cau mana ka uridan na pupuduan noa dala pupicura na semer aichua sepasa Yuda cau-cau mana kina reba na cemas temaran pudu na kila lava cemas tua nangwaan nya maju lakwa amochi dia maju sa papa jamuan na kila lava di maju tua mas etan na sikudan nya maju lakwa liminga wanga pasajwa tua zuanga aung aichu kainwa cemas tutsua kajam naman ashini pupatarvan janujin tutsua kajam naman为这事评评理吧。经文最后先知讲述以色列就是上主万军统帅的葡萄园，犹太人民就是他细心栽培的葡萄树，他盼望他们实行正义，但杀人流血之事有目共睹。他盼望他们行为正直，但含冤叫屈之声到处可闻。原来细心照料葡萄园的主人就是以色列的上帝，受邀为此评理的就是结出酸葡萄的以色列民。先知应用迂回的方式，让人明白自己行了上帝眼中不义的事，上帝将以惩处的方式来审判。但先知的话也令人看到一线曙光，若愿意及时悔改，并努力更新自己，将出厂甜葡萄
最终必因上帝的恩典和救赎重新被接纳。爱主mana sini papu bisu pasmarau dan tintu soa kajamajaman， 为这是评评理吧。三爱出sini pakai你们讲经，当我想为人事物断定是非时，是否自己也深陷网罗中？Sina tu soa kajaman-jaman aruja kinunmen saka latina nagamalu kinunem ayakana pasmarau saka kainuli。主啊，求你赦免我的不义和软弱，因我有时深陷罪的网罗，却不自知，甚至还想取代你担任审判官。求主帮助我追求公义，并谦卑顺服。Thomas， 给我跟他说，sini pasukan aku nakuya-kuya aku parutan。Ayat tua ijuano imazakan tua pasariuvan hingga kena kemelang ijuano dari akan jam suna masam saibang semas pusara jakan ori nama kakan na remain tua mana na ngwa sakana mite tekuana kiparahin jam suna nia semas ayakana kiaong ku kiaong pakata sungadan ti Yesus Kristo. Amen. Mali-mali tu sa kanya naman na makaitin na misa selang asumupu kilaroy to akay no at samas. Latina na paunod kumalya na matay no at pasaryo no na makaitin na kiparay no na makaitin na kiumali tayaw saka mabawan na itsua tiya kinakumudan tayaw sa arina makaya na Izoa adam emba bodo tayaw saka tuazuan vulila nangam arina makaya tinangotana gamagaw to mana migumi apas lino at samas saka latina na pulingalingaw tutsa ka jaman-jaman to na sini patadeka no at samat yanutin ayakana pupitso ratiso na tiaken saka latina na sudeva tutsa tiaken ni adavan taja ping an